Langsung kita samperin aja bosku unitnya. Transport Express Jaya Novin 18. Livery lawasnya ya bosku ya, fintech, mantap. Transport Express Jaya, buset, sayang banget nih ya, kacanya udah kena lemparan nih, udah retak nih kaca depannya nih bosku ya. Bang Ari Putra nih di balik kemudi, wis keren ya, dibalut dengan bodi Morodadi Prima, wis mantap. Pertama kali bosku ya saya langsung ketemu nih sama unit ini ya, sudah lama-lama ditunggu nih. Akhirnya bisa jumpa kali ini bosku ya di Terminal Polres Pelawat tepatnya bosku. Wis keren ya, mantap. Kudu gadang ya, Patriot. Unit Transport Express Jaya, livery lawasnya ya bosku ya. Masa-masa kecil aku sering lihat nih bosku ya, waktu masih di kampung nih di Pariaman bosku ya. Hari ini kita bisa melihat unit terbarunya nih dari Transport Express Jaya Kudu Gadang. Livery fintech is back, mantap.